Ngibi bundi byo ni ibiki bimariye iki umumotari? Tuzarira paka ahubwo n'amaraso tuzayarira. Mba numva ari ukubabaza umumotari. Nyuma y'aho abamotari banyuranye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara bakomeje kuvuga ko bahura n'akaga kanyuranye, icyo bita akaga mu mwuga wabo kikaba gishingira ku misoro basabwa, bavuga ko yanitse cyane, bakavuga ko n'ubwishingizi bwahoze ku mafaranga 40,000 ubu buri ku mafaranga 200,000, bakavuga kandi ku kwamburwa amafaranga baba bakoreye bakayamburwa cyangwa bakayaguzwa nabo bitinyira gutabara, zitanaho inyemezabwishyu ngo bamenye mu by'ukuri icyo baba bayakiwe. Nyuma y'aho kandi abamotari benshi binubira ko moto zabo zipakirwa ubutitsa n'inzego z'umutekano, nyuma yo kwinubira ugutererwa cyamunara za moto zabo n'amafaranga asagutse kuyo baregwa ntibayahabwe, ubu noneho hagezweho icyo gukoresha mubazi, gahunda iteganijwe gutangira kuri wa gatanu. Abamotari batari bake baravuga ko iyi gahunda ije kubakenesha. Ese barabishingira kuki? Dutega amatwi inkuru irambuye. Urafata mubazi, wahagurukana umugenzi ugiye kugenda, ukabwira umugenzi uti noneho tugiye gukoresha mashine kubera kwakira amafaranga bidashoboka. Akakubwira ati wowe amafaranga mfite mvuye hano, ese mubazi irabarangaye? Ukavuga uti turagenda nitugerayo ayo mubazi bayabaze niyo unyishyura. Akavuga ati nibara menshi urahomba. Atari ku bagenzi gusa natwe tugiraho ingaruka. Hari ahantu hamwe batatutekerejeho twebwe nk'abagenzi tuzitega. Twebwe abagenzi hari aho tubongamiwe. Abagenzi bakoresha taxi za moto mu mujyi wa Kigali bazatangira kwishyura ku ikoranabuhanga ejo kuwa gatanu. Leta ivuga ko bigamije kwihutisha ikoranabuhanga mu gutwara abantu n'ibintu, naho abatwara moto taxi bo bakavuga ko bigamije kubahombya. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Ushingiye ku bisobanuro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu mu marorura, byumvikana ko gukoresha ikoranabuhanga rya mubazi kuri moto mu Rwanda hose biri mu mugambi wo gutsimbataza ikoranabuhanga nk'intumbero igihugu cyihaye. Uyu ni Bwana Theoneste Njanga ushinzwe kurengera abaguzi mu kigo RURA. Nk'uko igihugu cyacu gikataje mu ikoranabuhanga duhereye mu buryo bwo gutwara abagenzi muri transport, batangiriye mu mabisi, mu mataxi voiture, bigenda neza bijyanye na tap and go, nta guhererekanya amafaranga kandi no gucunguzwa uburyo umwete cyangwa umwanya kugira ngo umwanya wo gupfa ubusa. Twaje gutekereza rero dusanga ko no kubakora umwuga wo gutwara moto naho hakenewe iryo koranabuhanga ko rihagira. Iri koranabuhanga ku batwara abagenzi kuri moto ariko si rishya, ahubwo ku mwuzo wa mbere ikigo RURA kivuga ko abashoramari bari baryinjiyemo bitwaye nabi, byatumye bamwe muri bo RURA bahagarika. Ku kijyanye n'ibiciro kuri moto nabyo byarahindutse mu mikoreshereze mishya ya mubazi. Kilometero mbere bitangira cyari ku 133, hanyuma biza kwigwa bisubirwamwo n'ababishinzwe kigera ku 107, ariko ibirometero bibiri bya mbere amafaranga 300 forfait ntabwo mubazi tangira kubara bivuyemo. Wagenda kimwe, wagenda metero 50, wagenda metero 100, wagenda iki, inyuma y'ibyo birometero bibiri igatangira kubara. Niyo mpamvu dukangurira abantu gukoresha momo kuko kashi ntiwabona asaguka. Ku byo kwishyura iyi mubazi yo kuri moto, Bwana Peter Mubirigi ushinzwe iby'ikoranabuhanga mu kigo RURA agasobanura ko ubwishyu bwayo buzajya bubarwa kuri buri rugendo umumotari akoze. Igiciro cy'urugendo kirimo amafaranga yishyura iriya mubazi, hakabamo amakomisiyo y'uriye umuhiriya serivisi n'amatransaction n'amafaranga y'umumotari. Nta mumotari ufite ikibazo cy'uko wenda hari amafaranga yatanze akenewe kwishyurwa. Radio Ijwi rya Amerika iganira n'abatwara abagenzi kuri moto mubemeye kutuvugisha nta numwe washimye iri koranabuhanga rya mubazi kuri moto zabo kuko basanga bizababera ibihombo. Ibiciro barabigabanyije cyane ku buryo hari naho twatwariraga abagenzi amafaranga atakigeraho mbere yuko mubazi ziza, kandi mu by'ukuri icyo kinyabiziga ni twebwe tuzi ibikigendaho, warangiza hakaza umuntu agahita n'ibiciro batwariraga umuntu agahita bikubita hasi, kandi kuri ya mafaranga umugenzi aguhaye n'ubundi bakanayakata.
uyu mumotari agakomeza avuga ko iri koranabuhanga rya Mubazi rigiye kubicira akazi kuruta kukateza imbere. Kwitwe Mubazi ku ruhande rwacu nk'abamotari nta nyungu twe tuyibonamo, yaba inyungu habaye ku mafaranga wenda wakoreraga hari ikiyongereyeho, ariko mu gihe yagabanutse ntago twavuga ngo tubifitemo inyungu twebwe, ni nko kutwicira akazi muri make. Hakabayeho kuba ahubwo baraje kutwungura kagira ikiyongeraho ku mafaranga ahubwo wenda twanakoreraga. Mugenzi we ku ruhande nawe abanje kuzunguza umutwe icyarimwe y'imyoza, ntiyashimye iri koranabuhanga rya Mubazi, yumvikanisha ishavu mu mikorere. Yewe ibintu yambitekereje mbuma numva binambabaje. Ngewe nigurira moto yanjye n'amafaranga yanjye, wangize ukaza kuyikoraho business zawe wewe witekerereje. Nkibaza ibi ngibi bundi byo nibe kibimara iki umumotari, tuzarira paka ahubwo n'amaraso tuzayarira. Mba numva ari ukubabaza umumotari. Mu buryo bw'imibare ya RURA ku rugendo umumotari akoze afataho 90.2%, abamuha serivisi bagafata 8.3%, asigaye akajya kuri kampani y'itumanaho. Ikigo RURA kigasobanura ko ku rugendo rusabye umumotari gutegereza umugenzi, Mubazi izajya ibara amafaranga 21 ku munota, naho mu gihe akoze urugendo rurengeje ibirometero 40, Mubazi izajya ihita itangira kubara amafaranga 187 ku kilometero. Ni ibiciro ruritangaza ko bizajya bihindukana n'ibihe. Nta mugenzi wigeze yemera kumvikana avuga kuri iri koranabuhanga, ariko abo twavuganye nabo batemeye ko dutangaza ibyo batubwiye, bemeza ko badashobora kujya kuri moto ziriho Mubazi, banga ko yabahendesha. Bwana Daniel Ngarambo kuri ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu Rwanda avuga ko iri koranabuhanga rizakemura byinshi hagati y'umugenzi n'umutwara, agahumuriza impande zombi. Mu by'ukuri harimo ibibazo byinshi muri transport, ngira ngo niyo mpamvu na leta yashyizeho izi ngamba nk'izi zo kureba uburyo bakora mu buryo bwa kinyamwuga. Dukangurira abamotari bafite impungenge aho ikibazo kizaba kiri bakaba batari kugisobanukirwa, twe turahari nk'ubuyobozi bwa koperative kubafasha. Bariya se bavuga ngo bagiye gukorera umushoramari kuruta uko bikorera, byo bimeze bite? Bariya ni impungenge bafite z'uko wenda batari batangira akazi, rero nibakora akazi nibabona nitubireba ko gukora umushoramari tugiye gukorera, nk'ubuyobozi bw'abamotari bushinzwe kubavugira no kubareberera, ntabwo batuma bazakorera umushoramari ngo bahombe, kuko ibyo turi kuganishaho byose ni ku neza y'umumotari, ni ku neza y'umugenzi utega moto. Ikigo RURA gikomeza gushimangira ko uzaba adafite Mubazi kuri moto bazajya bamuhanisha amafaranga 30,000. Kugeza ubu zaba bisi zitwarira abagenzi hamwe cyane zo mu mujyi wa Kigali zirakoresha ikoranabuhanga, ndetse n'imodoka ntoya zitwara abagenzi nazo zirakoresha ikoranabuhanga. Gahunda ya Mubazi kuri moto kwikubitirira iratangirira mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, ikazanakomereza mu bindi bice by'igihugu. Kigali honyine harabarurwa abatwara abagenzi kuri moto basaga 25,000. Mu gihugu hose bari ku 46,000 nk'uko imibare y'ihuriro ry'abakora uyu murimo bigaragaza. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.